Эрте болсо эшик шыпырмай башталды. Saat 12'ye чейин жетишиш керек, Айтур. Жүргіле басықла ет. Теке. Яқта аш. Яқта ет. Тәне жестко. Қайнаш керек. Выживаем как можем. Гетмен Петрович. Окей, стойка. Апам болса bir şeyге кетіп қалды. Тартқанға ешкім жоқ. Ayılda sushi yok mi? Gelin. Bekleyin abi sadece. Uykuya dostoş oldu. İyi bak işte. Hızlı ötüş.